Kardom, ili running tikathar kini ada pabirta angton pen. Bolongko maji cekar tua hitielo kebi TVS showroom main branch Kangpupon. Lason sikidam tang surhini ra kreser kepaseng kanpen bahonia dorso mate cekar tua hitielo kebi TVS showroom sub branch nangpang nipondo labang so pena jokke ongdung asayemu anke head branch haraghat an chidam nang kokteti anparta servicing aphan sitami haladak an chipon nang kokteti bonds tami non pen ki TVS company pen Bolongko maji along main branch kipipon ajok gari ki vekla pen kinam aning ki hatum ahem thekup adunga lawmasi ajat asai sitami chunpon lappo lasonsi TVS genuine pars pen chenglok ladakamat pensi finance servicing anparta vehicles exchange asai sitami dengpon unlupasi KB TVS showroom Bolongko maji chekar tualom klembang phu frisen terang pen ningjipo halapu KB TVS showroom ahem phu jitu bora pen setami Bolongko maji chekar tualom main branch ke pangni ponlong apathak ningkarong chipeklang pon anparta obi kimia tumaphan woreng awarsai ahin setami pinnang pipononglo lapen haladak Bolongko maji along setami local arisoi janga tumaphansi pekpondo lapen pekpon bom langpota pachini polo jong sinangli tumse tame kachini kang tung mate karjujia son dorlang pelotangti la aber kipipon a number 6001686277 lapen 7002377056 lapen 708668818 lapen 9859185752 along khumri igno প্ৰথমত আপোনাৰ পৰিচয় আৰু লগতে কেবি টিভিএছ কোনটো চনৰ পৰা স্থাপন কৰিছে এইটো কৈ দিয়কচোন মোৰ নাম জিতু বৰা মই অভাৰঅল ইনচাৰ্জ কেবি মটৰ্ছৰ আমি কেবি মটৰ্ছ হাওৰাঘাটত মেইন ব্ৰাঞ্চ হিচাপে 2019ত এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত আমি 2021ত আমি ইয়াত সাব ব্ৰাঞ্চ হিচাপে বকলিয়াত বাহনী আদৰ্শত আমি এষ্টাব্লিছ কৰিছিলোঁ তাৰপিছত যেতিয়া কোম্পানীয়ে ক'লে যে আমি ইয়াত ফুল ফ্লেজ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি লাষ্ট ইয়াৰ অক্টোবৰৰ পৰা আমি এই শ্ব'ৰুমটোৰ কাম আৰম্ভ কৰি এই জাষ্ট আজিৰ পৰা ফৰ্মেলি ইনগ্ৰেট কৰিছোঁ এতিয়া ইয়াত আপোনালোকে আৰু টু হুইলাৰ কিনিবৰ কাৰণে স্কুটি বা বাইক দূৰলৈ যাব নালাগে আগতে দূৰলৈ যাব লাগিছিল এতিয়া যাব নালাগে আপোনালোকে সকলোবোৰ বাইক বা স্কুটি ইয়াতে কিনিব পাৰিব সেকেন্ডলি আপোনালোকে কোম্পানীৰ জেনুইন পাৰ্টছ যোনবিলাক পাৰ্টছ আপোনালোকে বাহিৰৰ পৰা কিনিব লগা নহয় ইয়াতে আপুনি পাৰ্টছ পাব লগতে আপোনালোকে ছাৰ্ভিচিঙো পাব আৰু আপোনালোকে কোম্পানীৰ সকলোবোৰ সুবিধা যেনেকৈ অফাৰ্ছ আহি থাকে কোম্পানীৰ ফাইনেন্স ফেচিলিটি আহি থাকে কোম্পানীৰ ল' ডাউন পে'মেণ্ট স্কিম আহি থাকে এই সকলোবোৰ এতিয়া আমাৰ এই বকলীয়া ৰাইজে পাব পাৰিব তেনেহ'লে পুৰণা টিভিএছ ডেফিনেটলি ইভেন আপোনালোকে এতিয়াতো BS6 হৈ গ'ল আগতে BS4ৰ পাৰ্টছো পাব পাৰিব জাষ্ট অলপ সময় লাগিব পাৰে আমি তেওঁলোকক যাৰ পুৰণা গাড়ী আছে ইভেন BS4ৰ গাড়ীও আমি পাৰ্টছ এভেইলেবল কৰি দিম এক্সচেঞ্জৰ সুবিধা আছে আমাৰ এক্সচেঞ্জৰ অফাৰ আপোনালোকৰ থাকিব আমাৰ এক্সচেঞ্জ ইয়াত আমাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী যোনবোৰ আছে ইয়াত আপোনাৰ ফাইনেন্স কোম্পানী আছে ভালেমানকেইটা ফাইনেন্স কোম্পানী আহিব এতিয়ালৈ তেওঁলোকে আপোনালোকক এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব আৰু TVSৰ নিজৰ ফাইনেন্স কোম্পানী আছে তেওঁলোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰ দিব গতিকে আপোনালোকে এক্সচেঞ্জ অফাৰত আপোনালোকে কিছুমান ছিজনেবল বহুত ভাল স্কিমো থাকে সেইবোৰো আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব ছাৰ্ভিচিঙৰ কিবা সুবিধা ছাৰ্ভিচিঙৰ এতিয়া আগতে ইয়াৰ পৰা আমাৰ নিয়াৰ বাই আগতে হাওৰাঘাট যাব লাগে ছাৰ্ভিচিং কৰিবৰ কাৰণে TVSৰ কিন্তু এতিয়া আৰু যাব নালাগে ইয়াত ছাৰ্ভিচিঙৰ গোটেইখিনি সুবিধা
আৰু ফেচিলিটিজ ইয়াত এভেইলেবল আছে ইন ফিউচাৰ আপোনালোকৰ এই ব্ৰাঞ্চটো বেলেগ ঠাইলৈ শিফ্ট কৰিবলৈ কিবা আছে আমি এতিয়ালৈকে তেনেকৈ মানে কোম্পানীয়ে যেতিয়া কয় যেনেকৈ আমি হাওৰাঘাটত যেতিয়া আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া বকলিয়াত আমাৰ কাৰণে তেনেকৈ সুবিধা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া কোম্পানীয়ে লাহেকৈ এই 3-4 বছৰত ফিল কৰিলে যে এটা বকলিয়াটো কৰিব লাগে চ' তেওঁলোকে আমাক প্ৰপ'জেল দিলে আৰু আমি একচেপ্ট কৰি পালে কাম আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু যদি আগলৈ যদি কোম্পানীয়ে কয় যে ক'ৰবাত আৰু আমি কৰিব পৰা জেগা বা সুবিধা দিয়ে তো ডেফিনেটলি আমি কৰিম এইটো যেতিয়াৰ পৰা আপুনি কেবি টিভিএছ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব যাওঁ যেনেকৈ প্ৰথমতে আমি হাওৰাঘাটত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আমি হাওৰাঘাটত এতিয়া আমাৰ কেবি টিভিএছৰ আৰু কোম্পানীৰ টোটেল এমপ্লয়ী নিয়েৰ এবাউট 25 পৰা 30 জন কাম কৰি আছে গতিকে সেইখিনি এমপ্লয়মেণ্ট আমি জেনেৰেট কৰিব পাৰিছোঁ আৰু ঠিক সেইদৰে বকলিয়াতো আহিব লগা দিনত আমি আশা কৰোঁ 25-30 জনৰ আমি এমপ্লয়মেণ্ট জেনেৰেট কৰিব পাৰিম আৰু এই সকলোবোৰ লোকেল ল'ৰাই হ'ব আমাৰ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰা নহয় আমি লোকেল মানুহক আমি প্ৰমোট কৰোঁ তেওঁলোকক সুবিধা দিওঁ গতিকে ইয়াৰ বকলিয়াৰে বা ওচৰে পাঁজৰে লোকেল ল'ৰাই ডেফিনেটলি এই সুবিধাখিনি পাব মাহত বিক্ৰীটা কেনেকুৱা চিষ্টেম হৈ আছে বৰ্তমান এতিয়া চেল বকলিয়াত তেনেকৈ মানে ইয়াৰ বকলিয়াৰ পৰা যিখিনি আমাৰ হাওৰাঘাটৰ পৰাই হৈ আছিলে গতিকে আমি আশা কৰোঁ ইয়াত ডেফিনেটলি এই ছাৰ্ভিচ আৰু চেলছৰ বেনিফিটখিনি দিয়াৰ বাবে চেল আমাৰ ডেফিনেটলি বাঢ়িব বৰ্তমান ইয়াত এতিয়া আমি কৰ্মচাৰী আমাৰ টিভিএছৰ ফালে মানে কেবি মটৰ্ছৰ ফালৰ পৰা 7 জন কৰ্মচাৰী আছে আৰু আমাৰ কোম্পানীৰ ফালৰ পৰা 2 জন আছে এতিয়া 9 জন কিন্তু আহিব লগা 2-3 মাহত এই নাম্বাৰছ গৈ 15 জনৰ পৰা 18 জন হ'বগৈ RJ Dinkluipen kisu kachilangpon kimimedera jok KECCEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan kirap kachuhan nonapor ajara saile claimji pustami tangka mati dihin kenangso dihin mati tangka penta ningki hangaso longun tangka penta inudakai apran raiun sonsi phuloni constituency kepalo tarabasa johoi terangaro maker babutok biacho apokaro langkireng kidu akiso kacholong lo kajok kedam tang theria chiklopen apokaro lang kidu akiso kacholong pen Dipu Medical College and Hospital alo kiso chilang pondo bonta kiso ke batu pik penajo kiso ka chilang iji aphan dihin ka dore penajo kiso dat buwai phit satami hem chewan dat lo pusi than pachini po sonsi non head jong social media chatayalo mate Facebook alo inut ningkimia bangphu jevisteron bangso kiso dat apathak paklang ponsi nijang nihang Karbi Anglong ara chatami thekpono sipina ningkimia bangphu bangphia tum satami chirap chitu dundo akong air chiklo joni vera jok apie chulang kawe de pena jok lactogen ke nampon an satami kerap kilong pon anta lactogen ke nampensi ikpon atlopusi than pachini pon an parta bangso birta longpen phuloni youth development committee hamphanga songatum setami tong sikot pen pale damsi phuloni youth development committee maiphu rontu tokbi lapendi hinrimbang raju teron mekhang akhia dat kido an setami kerap pajer damlu lapen bangso kiso ke thek tikang longa tengsi alang litum kaje chak tikang atengpen patumi hawar ke hat hospital along ultrasound damlo dampen phuloni model hospital along an doctor along report paklang pona tenki kiso aphiong bat onglo jasmet heart mati aning are parlo lang lapen a okarlo arlong akisu ke do pusi jasmet Karbi Anglong pen angtan chipon serak non pusi doctor pen pin khat po bon satami babutok pi inut ke boy data job kiso ka chilang ponchi aphan nijang nihang Karbi Anglong arat man pen ki do ke thikiding ningki me bang phu bang phiatum nangrap tun bek thapura chuning report an parta KEC kija team Karbi Anglong ningki me nai Karbi Anglong arat aphan kaching hon theknaya bang phu CEM Dr. Tuliram Rong Hang aphan satami nangrap tun bek thala pen chirap dun bek chi aphan pusi ning chi the pon lo pusi chuning ri pedopo Ningki Mia Bangphu, Chirap Tunji Pulote, account number 5114538488, IVSC code CBIN 0282183, Central Bangalore, Nang Chirap Dun Pupusi, Ning Chithipon Lopusi, Kisodera Chor, Babu Tok Bipen, Thanpachinipo. Kaldom
ini nili karja pon ke dak ke foluni konsistensi ke parlo johoi terang arong si nili arja pon lo nil tum Karbi Anglong news pen bertalong si dak tok bihem alang li hopu acor so det pusi nil tum bertalong pen dak adim anang humri lo la pen alang li tum keso ko pipia keso si alang li tum kelong mala so puthak le li tum arjupon thulunang Pamikali dia mano bangke aku kesu abi mar bang nang lutu ulo amasi panisi alom da ko atakson lam tulo amasi enggak atakson along bangke ko abi mar nang batu ulo ngela sila hai abi mar kupusini bi pamite ko ma kema tha bidi jut kok lo la sinon bangke Karbi Anglong kithe kiti atum phang si chunin ri turong lo aleng kithe atum phang nilige aleng kithe tum menda chini dun e amasila aleng kithe lo la kadu ka bi phang stami pulo la aleng kithe tum te la aleng kithe tum phang si chunin ri rong lo la so kesu la aleng kithe tum sinang lang ki po bi chunin ri turong lo Kisu ke mentu pen wan tala. kesu ke kedam acik lo bangke Kan si bagbol mah. kan si ke bi ciklo yon ni kesu bang ciklo yon ni lo là con nghe so se chat lo la kong el ke long hot kan si kesu ta kesu lo ciklo yon ni lo pipia cái solo kesu bang ke haso hot bang ke apok su le to si ke long hai tame api bang ke klang ku bang ke hospital long bang ke klang ku bang ke lang do kok pulo angke vi pinang di pulo tame vi ta bong mi pinang di pupata osaka vi kana jo kadure kana jo vi tai bong velo ke pilong ke lang ta pang sit nang di pu lang da pang sit nang di pu lo tame lang bang pang sit se dowai pirong lo ni pini na atum doktor atum masih dowai bang si kita cutoy masih nge dowai bang api pi bom lo haso Karbi kuru searching room maya tumpen rong par pirong bi nok bi aphan kang du kardom pedopon wo signify hini urmiyarni Karbi kuru searching room maya tumpen song bi inter district bus stand atheng no along kido rong par pirong bi nok bi akumlena lo kang du kardom ajai me kideng pon jai me ka teng pen ada por phai ner ke pen pang cheng pon se ada por phai ke prachitim an sai hang den pichun pon Pini bang su kang du kardom ajai me kalong KKCMI Phuthon Sing Teron Mati Teron Pong si pen pherang ke thengno nakapachini dun ke nilitum bang so sai kideng ponang khokalam theke kidam tanga hut ilitum anok bepi rong pharpi rong beke di phorong supi kasa pathua klam adon ria thengno sidolo ta bon chatami Karbi Anglong Adanamas Council pen kaching thoramo K1 pen flyover nang silamlo bang so jok ilitum anok bepi akum lena bang hadak pen nang tereksi ladak di phupen manja kachilenga towar 5 miles along si puthot nang bi thulo bon ta katerek pheda jok rong phar pirong bia kar jong satami aning ki oi aning ki duk chipik lang si kidam tangarni flyover silampum ahut huni klang nang lo lahaya huni champang thirpon nang ji pupen KKC pen huni champang thirpon si nona bangki dipu flyover kikim kerang satami mesten pen kimrang ponlong lo lapen puthot hadak non 5 miles along ki bi pon rong phar pi rong bi nok bia kumlen along ingdu ardom pon thunang jipu sanglang sangli along than thu sipini wo sika chikloni phai hi ni urmiani kardom karcho pedo pon lo lapen bang so kardom karcho lake ajara chiklo tami bonta chiklo kimi lapen urmiani veknang jipu si Karbi kuru sar chingroma mai amai Phuthon Sing Teron mate Teron Pong sipen pherang ke thengno nang pachini do Pini bangso kang du kardom ajai me kalong Karbi kuru searching room mai hemphu mukra so rasinja so lopen kapre ka so atum penta chitong don pusi KKCMI phupen na pachini do Angke nangkar dua alam thela pulo mitum non mecheng veri barikha por pusita me pini tum dak ipi rong bhar pi rong be phan ka chu ponang ko adim mangala pulo anisia ku tumara dak statue ha tauna lu chidolo hala dak bena machila dolong ka thela mahu amasila sobang nang kirung hon bang ham thang bang galida na ham bang galida amasi bang sia ni thi ma thala bang so dolong ta ab mikin pena dolong bang nang pang hublo la so pochi de tum puru sara mai pena dak sanglang sang lilo la pena ko li tum tim Karbi Anglong eli tuma akaching honaya CM sar alang lita munthi pen si ni li tum phan birta nang pilo je
la so dolong ope posiki ru ma kopi manang tum kuru sara mai tung sanglang sanglira kopi na munang than noi khorot pati pusita me munang thara tum klem tha pusit tamala dak lang lo la si thi bang aning gi thi nang gi than lo ne phanang gi rung ponang tum ham phang me le de ham chong bang le de la pen kona lo ne phanang ke bidam ye tim ta nang bi bere te ne tume no ke do mang hu ke do mang rak la si la ipi ki kubir man sini tum bang se la si choding ri long hala dak long ri long para phanta thoka jir kilo itum long turing long ke hai di phu la pen ko dak ipi ti long do anta tum thoka jir ki pon lo la se hala bang so hu pen sila ipi nang than don lo mo na hok le ne phan si ta me ki thir kluk ka dim ni tum phan nang bidam lo ne sum binang bidam lo ne hala dak nang tum nang thok nang ji tu la si ke thok nang ya ani ke la ke urmiyar ni mande la so ti nang than ta ni tum urusa da tum bang suaru pen klemi pulo ta che lu ti non che klang ma sini tum la nang klem nang pong lo la dak la ke non be cheng beri palam kali lo bang ipi ke nang ni thana ten da ni urusa da mai pe la dak bang lo pi ni ke tong tum la dak hem pu muka dor bar ta lo la ta na ko le tum la dak ra chenja an song tum ta na ke tong lo na ka pre ngam bang tum ke tong lo an be cheng beri ti ta ma ni tum la dak klem pon nang pong lo la si moneng muni dak lem moti la ke ning kleng ning ti te tuma adat ania ko ti pon lo la si pini ni tum la dak ke bang bang ke cheng beri cha bang nang ko ke ti na je thana lam the la ti tum manta pen bahot pen pe pen ri pen ka tu ke me halung ke me pen ado ka we hor ko hor lang pen ini banta bahot pen nang tin butu ni tum ka du la ko lam lo de bomut bokan ne ko sone rap tum phan oh la pen ta lo la si bomut bokan te si tum lai phia phan gopi ka panong pi do la bang so bomut bokan te par e phat par e jot tum nang rai nai kompo e hem prek hem the pu me longri lo kang thim ta nang tum long ji pu si de tum da bu pan bomut tanang than ta ni he klong Dolamara KSC head branch tum pench pator piponsi HSLC lapen HS ke pas tum phan kar cho jai me ke paman po Lasonsi piniwo signify hi niarni lakhain kora trok dor bagri MSC constituency ke parlo Dolamara cultural complex along Dolamara KSC head branch maipu middleson tokbi lapen arisang ho tum pench pator piponsi pini HSLC lapen HS ke pas tum phan kar cho jai me lapen education awareness program ajai me ke paman po Bangso jai mekalong alihia mana pengpen kachetong dun resource person Roton Tera Dolamara Town Board Chairman Mongol Singh Tera Duar Bagari VDC member John Kathar Golaghat KSA organizing secretary Sarkuru Tiso Delhi KSA Bidya Inti Sarbinong Teron Assam Gaurav awarded Lapen Bokajan KSA member Sarbinong Tokbi atom pencheng lok ke thikiding atom chetong don CPni HSLC lapen HS ke pas Charlie oso maratoma phan kar cholapen isi jerok tokomai mate education awareness program se tamai mes senpen pechunpo Kajiranga pen rasan inti report Karbi Anglong news ni nang chetong don la ke kopai pa se tama thalo athe ni li planning ave ni kon sai kopai ta ni li career guidance se ke bang ronga gora higher secondary high school long pen ke rong mong high school long ni career guidance sam ada tangan lo he amat li wang mai gala ni ko tum nang pulo da dalam marang felicitation na bom la se nang li wang mai ni Kaya ha manili taning arong lo la sola ma alam sa different felicitation program mong la smart men chiki te than lang da abong mo mar tum pan ite thini lam the mane siar long lo bote ning arong kan ke la so join ni sinili mane wang lo da pen ni ning arong ti kan lo bong mo mar tum pen chiki te than long ta career guidance sai ni te thini te than long ko la gen arong ti kan lo ni so tende la chali sama phan de se 1920 het kan isi ke pachini ji la pusan doma okay ha nangli mane isi ke than pon ji la pusan nang ni nge ke than ke la me ta ni ni don follow the trending long follow dun ji ane non itum ke bang pursue degree nitum just degree pursue what ke non makai ke शिक्षा do non makai ke un bolte skill hai mithang hai to develop and then ke align hai professional align hai course hai cha ji lote mission ko ha itum degree pursue ja mission un bolte la APSC UPSC exam hai to dun ko then kapre hin itum charli me ko fit system un bolte non makai jo ke la professional hai course hai and bote isi mithang anta sexually long ba mithang awar sa char jabi pante isi awar sa mission isi un bote la suahin la me nitum bong mo mar tum chari dun me